Migao mar thieth DUALE oyango ni jopuonjre mag KMTC wang' ni dhi yudo hola mag HELB mana kaka jopuonjre mamoko. DUALE osingo yudo omenda mar konyo jopuonjre go e jiwo sombgi kaka Jopuonjre leronwa. Fungruok nyalo neno ni jopuonjre mag KMTC bang' jatend migao mar thieth DUALE yango ni nitie chenro mar golo pesa mag hola mar somo kokalo kuom HELB ne jopuonjre go. We are actively engaging with the National Treasury to unlock the 500 billion through the HELB to support the KMTC students. If I live here today, I will not give time to my brother, the Minister for Finance. I already made a written communication to my colleague, the Minister for Education. In our country, there will be equity. DUALE mane loso e kinde nyasi mar lony mar science mane obagi e boma ma Nairobi bende okoni odhi rucho oko chudo ma jopuonjre mag KMTC osebedo ka chulo e kamige tiegruok e ute thieth ma pacho ka. One of the things that the leadership, the board and the management told me about is the clinical services, the rotations which our students are charged when they visit public hospitals. That will never happen. Particularly I will start with the level 6 that are under my ministry. Kenyatta Hospital, Kenyatta University Teaching and Referral Hospital, Madare. So because health is devolved, I'll consult with the Council of Governors. But for my level 6, I think the powers I have. Ewi weche malie kore ni jochiw thieth moko yudo oboke mag somo e tok chik, DUALE osingo luwo kendo keto chik mapek. KMTC will not offer credentials without competence. And I'm putting training institutions, particularly in the health sector, and our regulators on notice. Every course must meet a really public health need in our country. Public health need is critical. Every graduate must be ready to serve in our country. This college must continue to set the golden standard, not just in numbers, but in quality. Weche mag hola ne jopuonjre mag KMTC biro e kinde magisebedo ka giywak ni duol machiwo hola ne jopuonjre HELB osebedo ka luomogi e kinde ma ichiwo hola ne jopuonjre mamoko. Jopuonjre, Ramogi TV. Tend County